Bloody puka not going to get you a eel. Yeah, you got to go out there and take your try walk, get wet. Keep the native, he reckons. Well, tell me. Well, you're on the hit list. Only one Robert Redford here, babe. Yuck. It's all about the smell. There's a shovel over here waiting. We're not the call it or keep it native. I think Rapaira's probably thinking, thank God my manly cousins are here. Ngā mai e ngau a ma fish down black belt at it. Ha te tero, wai nā. Nā tero, wai nā, kai, a tāu a kai. Ki wātu te mīti kā kai nā tero. Bit of a Dundee now. He's getting there. No, almost over there. I think that was the last place we had it. Nā tonu, nā ro. E pōrea lea. Hi, you've called Amanda. Sorry I can't take your call. Ko te aroha o te rangatahi ki tōna waia, mō nā mahi social media, hei runa a Daddy tōna waia. E nui no te wā ko tētahi, ko ia te mea ka waia atu ki ona hoa, hei, rima karaka, e ni te wā ka tai ki te wā ka oho au, ka koera te wā ka waia mai rātou, so mō te rā katoa, ia te wā ke runa iei tōna waia. E kōrero ana ki wana hoa, e whakarite ana i nā mahi, mō ona boys, o ko nā kaupapa. I think te pai o Dad, he mōhio ia ki nā tangata katoa. Ko te tahi mea pai, well, ki aia, he feels, famous. He feels, everyone wants to know him, and that's one of his favourite lines. Kia ora. Morena. Anu, haria mai koe te makari. Hamai kone. Coffee be nice, whāriki. I bought some flash coffee here. Ko te kaupapa o te rā, e hare i te tiki puaka. Ka whakahoki mai ki konei. Ka hunu. Ka mahi nā tuku i te tero i te puri. Morning. Fuck, I should have go and kill it myself with my bare hand. The biggest one's ready. Our fathers. What? Gotta go in and stab it. Go in, fathers. Now, rā pai rei, kuki te tō mai te pōkara. Rangitane harawira raua ko Trae Hughes. Ko rāua i te mahi ngā mahi māro. I te rānei, ko rāua tonu ngā ringa hāpai i tēnei o mātou pāpā, te patu i te puaka nei, me te mahi ngā mahi, e rite ai te puaka, e rua atu ai ki tēnei o ngā puaka mātau. He whanaunga e nei. Ka mitu no konei rāua, tipu mai rāua i konei, koenei ua rāua mahi i ara i a wiki. Serious. I'll ring you when I get home. I just got to carry it on my back for about 200 metres. I'll carry the 2 pots at 1 o'clock. Hey, I'm just carrying the pig. Can't you hear me heavy breathing? That was 2 waka. Kai te mahi e te puku puaka hau ai ka hari mai hei tina mata. Yeah! Truancy, I better ring the truancy people. Yeah, where? It's a puku puaka waiting for you at home. Oh. Ka tahi anō e ka tīmata te whakakorinia i te kai puaka. Yeah, I don't know why, I just can't off it. So koera te take kāhua au I tahi wā. Engari ka hei rako, he kai te kai, but mō kuake I just, I don't like pork anymore.
I te wā i te mahi tātou i nā puaka i te whakamahi i te water blaster. Me pono te kōrero, e hara i te mea koera te wātua tahi kua kite au. Engari, kua kite au i te rere kētana o te whakamahi i te water blaster ki te mahi noiho i te hose me te naihi. He tere ake and he pai. Well, koera te mea he tere. And ka tino, like, it really gets in the crevices of the everything and it gives it a really deep clean me ki. Āhua kere wa tonu ngā Māori o konei, ki te āta whakamahi ngā hangaraua te Pākehā e ngā wari ai ngā mahi, kia kaua e tino ua. Oh yeah, ko e tāhai aku a mātaurana. So it's easier, faster, easier. I think our pirate's probably thinking, thank God my manly cousins are here. Ke te kōrero nai, ke te mahi a Rangitane rao ko Trae i te puaka, and ke te tū noiho, a little wrap, ki muri a big wrap. Look at them. Lovely. Having a chit-chat. Mea mai e iau, I'm a 5th Dan black belt at it. I'm a master, but just to include him, ko māua i tipu mai, mo hioko tau mātau e nei kai. Tau mātau e mahi anei nā mara e ne. E ko mātaki ko i nā korou e puka hei ana e puka hipi puka. Not so much te hipi, ka rei hipi o tū. Ko ko pau katai nā kuri o nā te tāwhaki te kai. Engari te puaka he kau. Koe rā nā mi te o kone i nā tanihana o kone. Nā te kore hipi tonu. O, ia, i paku. O, i te wāia i roto, i te wāia i te kura, kāre au i pai ki enei mō mahi, me pono te kōrero. Inai aku hoa, ka heke i te pahi, ka haere ki te, ka hiko i nā rori, ka haere ki te, me ki te awa, ki te tākaro. Engari mwai, i te wā ka heke au i te pahi, me ka haere tōtika ki te mahi i nā mahi o te kaina, te tapahi i nā wahia, te whakarite i nā ahei. So mai rāno ai kua mahi i enei mō mahi. Engari te wā i whānau mai aku pēpi, i taka te kapa me ako au i enei mō mahi, kia pai taku ako i aku tamariki me pēhea. Kia kaua e rā mātaurana e naro i roto i a tātou. Mutuna mai o te rā, ko enei, ko nā mahi e pai ki a dad, pai ki au. So te nuina o nā huruhuru, kua tahuna kētia, ko tāku mahi he tano noiho i nā mea iti, me te naihi. Ka tanu ia i te tero e ka puta mai te toko, en koera te toko ka whakamahi a mo te blood pudding. Well, we're good thinking. Yeah. Oh, that seems better. They will have fat on the stomach, will have all that. Oh, the blood pudding. Kai anei koe e paku toto. Our table could have been a bit higher. Ha te tero, koe nā, tā tero, koe nā kai, tāua kai. Hiu atu te mīti kā kai nā tero. Nā ko nā mea waina nui nā tero, koe ni nā tero mea, nā ko te whiwhi tēnei. Koe nā te whiwhi, ko te pupuri te tero, ko nā whiwhi wea. Ko mō nāna te pōka e pai anō e nā ki te kai. Ia ha whiwhi. E hono i nā tero. It holds the guts together. Nā me ia e mātau, ko mea na koe nā tero, ko makere hare atu te whiwhi. Nā koe nā te mea, me ia e nā korou e nā kuia, mea he pirita. Ka tui atu te whiwhi ana koa mea i te ahi. Wa kai koe i te taupā me te whiwhi. Nā koe nei nā pūkahu e pai we nei mo te hinaki. Ai. We nei katoa hai mo te ka hari ki roto i te mea whakamakari a pōpō ko whakaotihia. Ai te haria mai e tū he mōmona hei puru ki roto. Nā pūkahu e nā, ko te manawa, nei te manawa. Rau e nā pūkahu mō roto i te hinaki. Te tuatahi ko koe nā te puku o te pōka, ko oti te horoi. Ka puru katoa we nei, ka nā ko nā tāki, nei nā tāki, te manawa, te ate. Me horoi rā kāti ka. Kai mai tae no makuri a suspect nei mo te horoi. Ka huri, ka wero koe i te tero ma te rākau ka aroto kua puta mai ki waho. Wa te rākau e mea ka horoi ana kua mā. Ai. Pena nā kai ana rangatira i konei e tero. Nā rūma teo taku māma.
Te mate o taku māma, I mea tau ki nā pūtia, ki nā kai tunu kai. Koe ware nā te ro. Kokore o kau e ki te atu. Blind lead the blind. Tiki mi are kau I nā keyboard tai. Ako pai. Oh yeah, no, I'm addicted because living here, you know, I don't have neighbours. That's my entertainment, my kōrero. Can you do me a favor? What? Marry me. Tētahi mea me ki nā hobbies o mum, he pai ki aia te K-pop. Kāre ai mōhio ki nā kupu o nā kiriata nā te mea kei roto I te reo haina. Engari he pai ki aia te mātaki. Engari etahi wā ka hoha. But nā, he tino pai ki aia te K-pop, kare mōhio hea hai. But yeah, that's mum. I heard BTS singing a song on YouTube. It's a Korean K-pop band, 7 beautiful looking boys, sight for sore eyes. And their songs, they don't degrade women, no swearing. A lot of queer, my age, and Ruatoki watch Korean movies. BTS had just come out of the military, and Jungkook, the youngest one, he's just put out a album with gospel music. And I love it. Pirania kia tini o nā makawe, tētahi o nā kaiwaiata mai roto me ki te kapa K-pop. Oh yeah, no, I'm addicted because living here, you know, I don't have neighbours, and I'm quite happy to stay home, and that's my entertainment, my kōrero. Do you know how to chop an onion, eh? Cut it in half. Oh, yeah. And then just go, put your finger, hold it so it doesn't run away on you. Shove that in here. I've already put our herbs and salt and a beautiful, the puku, the guts that you saved for me yesterday from the pig. So here's the kidney. So it's just under bite size, I would say. Aha koa te toto me rā huatanga. MāORI tane. Ko te puku poaka ko ngā tero me ngā te ate, te manawa me rā momo āhuatanga o te poaka. Ka tapahia, ka ranua ki te riki me rā momo āhu. Me he mea hihi ana koe kia whakaurua ko ngā momo spices o te wā. Kātahi ka raua atu ki te puku o te poaka. Ara te pēke o waho o te puku. Ka tuituia, ka katia, ka paerahia. I hara ene I te momo kai ka kainga I ngā kainga maha. I heoi anō ene momo kainga, ngā kainga I roto I te whārua nei. Ka kaha kainga I rato. Whakamara. Nā momo kai katoa kai tēnei whare. Poro ne. Whakamara. Kia ora haere tonu pia te kōrero. Kia ora haere tonu. Kai wa ora e huetai o teiwi MāORI. Kua kore ke mōhio ki enei kai. Ka aro whakatau kia rāta. Pena ka tae o enei whakaahua kia uru ki roto I ora tau hine naro. Ka hoki atu ki ora tau kāina. Ki te mahi nā kai. Nā Kouka, nā pūhai, nā poaka, nā puku poaka. Poro ne mauna poaka. Hai. Mixed herbs, he oats, me te coconut oil. Right. I was going to use string deer. We've only one hole here. Wero, pēra, then string. Oh, yeah. Here we go. Just goes in there and around. It's just to close the hole. There. Yeah. Just to stop it from coming out when it's cooking. Girls Brigade, reef knots, coming in. Great. A+. Well done. All done. So we've got one in here. Looks like yours, doesn't it? Just that it's been cooking for an hour. So we've got another hour of cooking. Yeah. So when you come back from doing your Kouka, lunch. Lunch. No, almost over there, I think. Holy Tools of the trade.
okay. Got a window might break. No, Kouka, keep quiet to me. Kāra ngau kia hoki atu ki te wāhia mo tētahi te kautau. Te kautau taku hoki anā te maumahara tonu he uru Kouka I reira, ne, he uru Kouka. Mō hio ka tau, nā wāhi ka tōku hare au te uru wera. Ai pinpoint ka o ti au mea. I tōna wā, hara mai au ki a koe. Wera tā tau hare reira, he uru Kouka, mō hio tonu I ro te oko whakaro. A mea mai taku kōtiro kia koe. E Kouka kai kona pāpā, ka mea tau ai. Te pahia pa te toki ka hari mai nā māhu. Haria mai nā māhu. E ia tō te kautau. Te tikana kai kona tonu. Lo and behold, ala. Ne kua pēnei ke nā monsters. Kua ai. Can't grip on the ground. Pasasho X. Me pēne pēr te kore, e hara I te mahi ngāwari, ko tāu he āta kimi ngā rākau Kouka, he ara ko te uru Kouka. Te he kimi wāhi e kite ana te huhua o enei rākau Kouka. He pai kia enei, he pai tēnei whakāturana. Kua roa māo ko tere mahi nei momo mahi just tāua o tātou I te whānau. And he pai te whakarono me te titiro ki tētahi oku whanauna e mahi ana. And e hara I te mea kua kore ia I mahi, kua rono ia mo nā mahi. And kua kite ia, engari mo te mahi I ngā mahi. Kua āta, kua kite au he pai. Kua āhua me ki more than just a dishwasher now, I guess. Bit of a Dundee now. He's getting there. Te rawhai, hara I te kupu mountain man, I would say. Engari he kei te tipu ia, and ka tipu ia ki tērā taira. Aha kua te aha. Kei roto I aia. Maybe I'll just exit. E mea nui te ngahau I roto I enei momo mahi. Ka mutu ko enei momo tangata e ki te ana te ngahau. He whakateka, he whakatoi, he pukukata I ona wā. Mā reira pia e āta ngāwari ai, enei momo mahi, e ngahau ai enei momo mahi. Ki te kore, kua take o noa, ne, kua hoha te tangata ki te kore. E MΑORI tāu, he wero, he whakatake, ne, moki noa, whakatake. Ai, te waimaria kea, mai te waimaria kea, taku kōtiro kāre whakahihi, kāre. Kene mana tonu e waha waku mai. Wāria mai nei te māhuna o te Kouka, ko te kai wainanu. Nā, ina te kai. Pīra koe, nihi au ke tira ki whakamua I au. Tano koe koe ni nā rau ne, nā rau o te Kouka. Ka rau rai ki mua, te kōrero ana, tahi o nā pakeke. Oe, kōrero hia wō wāhi ka kitea, o rua tuna o nā. Ka kore koe kōrero I nā kōrero kua rio mate puka e ako. Ma nā wānana e ako nā tāna tau kāre mā nārina, ne? Kāre mā ngā kanoki, ka riro ke ma te rana hau. Ne, kai te pērā hoki nai, ne? Ma te rana hau koe ako I te hopu I tēne, te kato piko. Ai, te hau nei Ai. A ka terere ke ai tai, ka ia koe Uncle Google ne ha. O pērā koe ka Google. Mau tonu e titiro ki wau, nā whetū. E tohu anō tērā, nā whetū. Ane kōrero hia nei nā mea hou te matari. Koe nā katoa nā kai arahi a hau ki a kuna mai. No, almost over there. I think that was the last place we had it. I takai. Yeah. I naro ara pai.
So you know I like the killing. Your namesake, Ashley. E tikana ka wai naro e toki, kā. O taku namesake e mōhio ai, ka mai hoi kona kai kona. Pure te tikana ka re naro ano e toki forever and ever. Ko mōhio. Kei te tino whakapono ahau, nāna tonu i ngaro. Engari, kare te tino maumahara mehe mea koau ko ia rānei. Engari, i te kawe ke au i te rākau, i te peka o te rākau. Ko tāna mai, he kawe mai i te toki. Engari, ka mahue ia maua ki roto i te ngahere, ngaro tonu atu. Engari, ko te mea nui kitea i te otinga. Kare moio e ai taka ki raro rāno o te toki. I think nā rā paira i huna i reira kia kaua ia mate te mahi rākau anō. Engari, aua, etahi wā, ki au, etahi wā ko nā me i ki au i te wā i reira tātou, tērā pēr i hara mai nā pati paerehe, he tohu, haere atu, koe hara mai tiki nei. Te āhua nei i hara mai rātou ki te tiki, nā te mea i titiro au ki raro i te rākau, engari au i kite. Engari i te wā i hara mai a dad ki te titiro i reira. So it's a bit, āhua, ka rono koe i rā rono nā i te wā kei roto koe i te puihi. I te wā i naro tātou i te toki, i hite au i puta mai nā pihi o dad. Etahi wā ka whānau au i e rā pihi, I'll give it back to him like, well, just an axe. Engari kia dad, koira o nā rauemi. E ātanga te te rā. Pa te tamatau mahi ko nā pākeke i te mahi Kouka, nā mātau nā tamariki e reti. Ka noho i runa i te Kouka me te rākau, taiwara, o rere mai te hiwi. Koe rau a mātau mahi te wā e whamati Kouka nā kuia nā koro. Te pio fō pēr, kia pakeke tonu au. Ene kā kai koe so, kua whitu kei te hare au ki te whitu te kau mārima, koe nā kai nā i. Well, mo taku ora nā katoa, kua kite au i nā pihi o dad. E ātaputa mai ana i etahi wā, kei te riri ia o kei te hōhā ia. Ko tāku nā wā kāre au i te kite, ko nā wā kei te mahi kai ia. O kei te whakātia i te mahi, i nā momo mahi ki tanata ke. Koira nā wā ka kite au kua ātatau ia. There's our Kouka. All I do is make sure there's no bugs in them, and then just give them a wash. So you can do that, put them in there to wash them. I ōna wā, i au e tipu mai ana, kei runga ke te Kouka i te tepu, kua rite ke. Ko tāku noa he kai. Engari, he tuatahitanga tēnei, te āta kuhu ki te ngahere, te huhuti ake i ēnei Kouka i te rākau, ka pāerahia, ka whakaritea, ka pāerahia, kātahi ka rau atu ki te pākete me ngā kuku, ka waihomo te whitura e marae, kātahi ka tino re karau atu. It would have landed on the ground. And then while you wash them, I cut it like this. Take the top off and slice it down there so it goes further. Doesn't take as long to cook either. Yeah, so we're just cleaning it. Me uru rā ko te aroha e reka i te kai. Koira pea au e ratāna ki ēnei momo kai. I mua atu kāre au tino kai ēnei momo kai, engari
I te mea, kei konei rau e āta whakarite ana, e āta tuku ana i o rau a katoa me te whāngai atu i tēnei, i enei mātauranga i runga tonu i te aroha, kua reka atu te kai, hei kai māku. Oh, yeah. Soft, okay. Yes, our kupuaka should be ready too because it's been on for 2.25 hours. That's hot. We'll do our Kouka first. Yeah. Okay, take our lid off. Smell it. Oh, it doesn't look yummy. We'll put fresh, clean water in so we can cool it down. Took a lot of effort to get them so it each little one. E ai ki te mātanga, kua rite, no reira, ko tāku he whakarongo, kua rite. Yep. And this will get visited lots of times, so the salt will get adjusted. I found some mussels. Yeah, goodness. Yay. It is. It actually is. You have a little piece, eh? I could smell it from here. Huh? That's perfect. When it's fermented, there's usually a topping of mould, Penicillin. penicillin. So we just mix it up, and then it's twice as good for you. Have a look at it. Smell it. See, it looks like a haggis, eh? So that's your puku puaka. And that's ready to eat. Oh, look at that. Voila. Did you just fall in love with that? It's beautiful. Can you fall in love with that? A puku puaka, falling in love with a puku puaka. Okay, this one was good. Yeah. Oh, i ona wā ko te whakaaro pea. Koia pea ka whakararu i te tangata, i te mea e kai ana, e kainga ana koe i te puku o te puaka me te ate, me te manawa, me rā mua huatanga. Engari, ka kai ana, kua mōhio hea te take e rata ana ki te hunga pēnei a rātou. Hai. You shot this one right in the neck. Very much alive. Put it in a bundle. Oh, yeah. I pray it forward. Ko te reo, te take.